želje sve za tebe su vezane, zato igraj ti, prvak postani, snove mi. Krešimir Krizmanić je na meti Hajduka. Još jedan igrač koji se dovodi u kontekst našeg kluba, a za kojeg možemo reći da se ne radi o nekakvoj medijskoj špekulaciji, već ima uporište u istini. Tako se Krizmanić pridružuje Pajazitiju, Majkiću i Baniću što se tiče igrača za koje znamo da se povezuju za Hajduk u kontekstu ovog ljetnog prijelaznog roka, koji službeno još nije ni krenuo, ali to nije ni bitno jer 99% momčadi već radi na pojačanjima. Što se nas tiče, evo, mi još nikog službeno nismo doveli, a očito se jako puno čeka taj famozni 1.7. da ova cijela priča oko izbora za nadzorni odbor bude kompletirana. Dok radim ovaj video, dakle u momentu kad radim ovaj video, još ne znamo koliko ima kandidacijskih lista ili je samo jedna kandidacijska lista. To ćemo vidjeti, možda kad bude ovaj video objavljen, možda će već tad izaći, ne znam, vidjet ćemo. Što se tiče Krešimira Krizmanića, on je sad već bivši igrač Gorice, kojem je istekao ugovor sa klubom iz Velike Gorice ovo ljeto, ima 24 godine, relativno je mlad igrač još uvijek. I ono što je možda bitno u našem kontekstu je da je ljevonog. Danas u ovom modernom nogometu je naravno prednost da lijevi stoper bude jači na ljevoj nozi. Vidjeli smo u smislu Dominika Prpića koliko to znači. Međutim, dovoditi Krizmanića u kontekst Prpića naravno da nije pravedno prema Prpiću, ali ajmo reći da ta usporedba je više oko toga da su obojica lijevonogi. Osim toga, Krizmanić može odigrati i lijevog bočnoga, igrao je u formacijama iz 4 natrag i sa 3 u liniji, tako da je pogodan je za sve. Nama je jasno da mi moramo dovesti stopera ovo ljeto, zato što Elezu nije produžen ugovor, Prpić je na izlaznim vratima jer je naš u ovom momentu najvrijedniji eksponat, tako da nije baš dobro da u sezonu uđeš samo s Uremovićem, Šarlijom i Skelinom, plus naravno Uremovića nema protiv Zire u prvoj utakmici, pa šta, nećeš ići u Azerbajdžan sa stoperskim parom Šarlija Skelin i na klupi ko Mlačić, mislim, to bi bilo neozbiljno jako. U kontekstu Krizmanića spominju se još dva kluba, to je Rijeka, aktualni prvak Hrvatske, i Traktor iz Irana, čiji je trener hrvatski stručnjak Dragan Skočić. Svi pratimo, to jest ne nužno pratimo, svi smo čuli što se događa s Iranom, dakle oni su u nekoj vrsti sukoba sa SAD-om i Izraelom, dakle nije to otvoreni rat, ali tu i tamo se bombardiraju, tako da sigurno da ta atmosfera nije baš pogodna za nekog igrača da ide ondje, međutim tu je caka da Traktor iz Irana može ponuditi neusporedivo veći novac nego i Hajduk i Rijeka, tako da u konačnici je odluka na igraču. Što se tiče dvojbe između nas i Rijeke, tu je Rijeka naravno u prednosti. Rijeka ima te svoje platežne razrede i mislim da njihov najveći ugovor je koliko? 350.000 eura, ako se ne varam, da preko toga ne prelaze. Međutim, Rijeka ti nudi igranje Europe, jer po meni Rijeka će sigurno ući u Europu, makar konferencijsku ligu. U ligu prvaka neće, ali u Europu hoće, jer će pobijediti jednu od te 3 utakmice. Što mu Hajduk može ponuditi? Hajduk mu može... Šta mu ponuditi? Ne znam, evo. Ne znam, jer u ovom trenutku ništa ne znam oko kluba, pa je jako teško reći što mu Hajduk može ponuditi. Može mu ponuditi eventualno bolje novčane uvjete nego Rijeka. Jer Rijeka, kažem, ima tu neku svoju granicu preko koje ne ide. I to je to. S tim da moje mišljenje je da Krizmanić kao takav je ok rotacijski stoper, ali on definitivno nije sad stoper za udarnih 11 Hajduka. Sad kad ja kažem za udarnih 11 Hajduka, ja mislim na Hajduk koji će biti iznimno konkurentan na svim frontovima. Ako se planira, ne znam, ići u nešto, nekakve kombinacije za drugo, treće mjesto u Europi dokle dođemo i nekakvo finale kupa, onda može i Krizmanić, jeli? Ali ja vjerujem da ćemo se svi složiti da
da to nije ono čemu Hajduk treba težiti. Vidjet ćemo kako će se ovo razvijati. Dakle, Pajaziti, Banić, Majkić, Krizmanić, vidjet ćemo što će se od toga realizirati. Mislim da, žao mi je da još nisam vidio da se klub povezuje sa iti jednom šesticom. Valjda će to biti u nekom budućem periodu. Inače, zanimljivo je da Petrušenko, čini se da, iako je bilo izgledno da će otići u Rijeku, da taj posao ne ide prema planiranom, pa je moguće da Petrušenko na kraju ne ode u Rijeku. Vidjet ćemo i oko toga što će dalje biti. Evo, to je to. Pratimo dalje, nestrpljivo iščekujemo ovo oko kandidacijskih lista da vidimo i tu priču. Za sada je za izbore registrirano nešto više od 5000 glasača, pa pratimo dalje. Vi svoje mišljenje napišite u komentarima, a ja vas sve pozdravljam do idućeg videa.